Voin hi September ni som pakhat sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chi bai vekule. Tuna hian international news Afghanistan buena kal zel le ramdang thu thar te kanon puang do nani. An chung ko ril drama an thilo na turin Afghan pa pakhat chuan afanu mathe. Afghanistan rama chung ko khat beidong chuan an chung ko ril drama an thi mai lo nan le an fanu no pangte kumlimi lek chuan mahun duam zo ka nei theinan US dollar zanga somriatin thalatum ti hriatani sipai na chol san tu Mir Naziran Times of London hildanin Afghanistan ram Taliban fir fiaktero re nakal chome ka hian nasa takin ram chung sum le paidin munatla cheme ka hetiang kara hian an chung ko juril traman thi mai lo nan afanu kumlimi chu hral turin midang nen in biak na lo nei to thu a soyani ril trama ka thi ai chuan ka fanu hral mai chu ka du zo ka ni tin Nazir kumsom thum pariata upa chuan UK paper hil keima ka thina chuan ka chung kwa tu nun nama achan him don lawa tunang hun hi du thlan theina hun ni lovin beidon thil ti ani jok ma ni tin a soyani a soi zel danin Afghanistan rama hian Taliban fir fiakten thunein an lak mani che khan Nazir chuan sipai na chan ti soya Afghanistan ram chung sum le paidin munna satakat la cheme kara eile in tur nei lovin an thin mai hlo thonom tak zet ti soi lang bok ani din mun khir takan kho sakta ka wang hian Nazir chuan Afghan kho pui Kabula dor nei tu pakhat ne na afanu chu thala tuma dor nei tu pa chuan fanu nei lo wangin fanu it ve hlea afanu chu dollar zanga somriat lekin thala tum ti soyani Nazir chuan afanu chu mantlom tak chuan khal phal big lawa dollar zanga somriat tal lo chuan thala phal lo ni na soi dor nei tu ne na afanu khalani chuan dor ngak talin hring na chiar ve anga malam hun nuam zo kama chon thei bei sei ti soin afanu khalna sum chuan achung komem bar dang dun a chan him thei in bei sei bok ti soi in do na chu top ta tu na ero re theina do lo tul ta zo ka ni tin Nazir chuan UK paper hil bok ani Afghanistan rama hian Taliban fir fiakten thunei nan chan nuin United Nations nuaimi World Food Program in achu danin Afghan ram mi pui mun lia thena mun thum je chu ril tramin an thianga no pang makta duai ni zet chuan chokham khop an mudon lo ni na ta langbok mei chia te tan minister ani theilo fa an hring jok turani Taliban news kan mule kan hria tangin Taliban in Afghanistan anop nuwa nasatakin mei chia te ti du dana apung na salea an khongai thlakin apoi tak zetani journalist pakhat chuan Afghan mei chi than khatte chu an chung te mulai ngei hroi chukin an pong suala then khat an chung te mulai nan kap hluma chung zinga chuan no pangte po an omani ati soito thinangin Taliban te hi an nun rong sot ema meichia te din hun choi san ani tur thule meichia te chu le khazir tira nina sang takpe kan in tiam lain an thu tiam chuan omzia nei rei lo hlea tuna chuan tunma Taliban an soi thinang chi khan sualan chuale tanta Afghans meichia te tan chuan chachum thlengin film khurangai ta cho an chum rum deuh chuan an kuzung tang tan sakan hre silo Afghanistan meiche tan chuan hrem mun khovela ni ringot mai ni tin journalist te chuan thun chu hialani Taliban te chuan sarkar thar siamin sarkar ho tulu minister sang sangan puang to a hetian puan huai hian Taliban thu puang tu Shahid Jarukla Hashimin chuan Afghanistan a sarkar tharan siama meiche tel an ni lo chungchang soin meiche te chu minister an ni theilawa anni chu fahring turan ni tina soimau mai ani he athu soi hian soi zuya hlo hle bok soi tong khan Taliban te hian thole ni khan sarkar thara cabinet member tur te puangin mi pa vek ruat an nia ministry poimo chang turo ruat zinga UN in fir fiaka puan te pon tel hlom mani sarkar huam zau zo kan siam don tin lo soi to ma se chanvo poimo chel turin meiche te ruat telan ni lawa hei wang hian Kabul khopuya po meiche then khat chuan lungoi lo na an lo lan tir to ani Hasimi chuan tolo newsin an komna he thui soin meichia te chu minister an ni theilawang minister ni na kan pek chuan an phur zo lo tur kan pe ti na ni don sin meiche tan cabinet a telve tu lawa fahring tur zo kan ni ti na soi Kabul an nor hoi hotu te po chu anrama meichia zongjong aio tu an ni lo ti soi bok president Amrullah Saleh unaw pa chu Taliban ten an that tunla hian Pansir Valley lama Taliban le NRF te chuna satakin an in do meka heti la hian van doi thlak takin ninga ni zan rei to khan
Taliban te chuan Afghanistan Vice President Thin le tuna Acting President Amrullah Saleh Unapa Rohullah Saleh chu an that ti an soi an tupa Ebadullah Saleh chuan Reuters sathil danin Taliban tahian kapapuya ruang hi hlom po min phal saklawa aruang hlom tura omlo toiral mai ro se ti nan shilani ati source in ta lan danin Rohullah Saleh hi Taliban te nan du to kan soi saknu an kap lumani Taliban te chuan Pansir Valley hi azawai control tongin in chal meka Mase National Resistance Front NRF te chuan he thu hi thu thang diklawani tin an soi UN Envoy for Afghanistan Deborah chuan Taliban ten chiang takin mitha turan ruam han sa te an da thazel thu an dong ti apuang bok Taliban tahian khovel ma an che dan turan puan dan le ataka an che dan chu ein thlau hle ni na soi UK a ko ran hote Afghan ral tlan te tranpui turin an in pe Afghan welcome Christian director chuan Afghan ral tlan te Bridging Hotel anti muna chengmek te chu UK a ko ran hote chuan tranpui an tum thu a soi Afghan ral tlan te chungcha ngai tu turin ni lai ni khan ko ran shroi tu te chu man mo takin in mu khom ania ko ran huwe thok tu te le volunteer mi zani borvel pung khom zinga Dr Chris Kandia chuan thu a soi ani Afghan welcome te chu home office ten thokhovin Afghan ral tlan mi sangriat velan tranpuya chungmi te chu British palai na thok tu Kabul a omte anni ral tlan te chu mun khata chung ko tam tak angin an oma Dr Kandia chuan chung ko lian deuh te chu an chen tur zon mu sakhar sa ti thu a soi sarkar chuan Afghan ral tlan te hi ti luina mangin quarantine hotel atangin Bridging Hotel a da sonania hotel pakhata ral tlan za vel te da anni chung zinga mun thuma thena mun khate chu naupang primary school zirrual anni Dr Kandia chuan home office mi bik tenen anin mu khomna thilmak le ro pui taka thlengani tina soya home office ho tu chuan a eng library hinge in ngana bul thut tin an zota mun sang sanga kanoma ko hran chu khoi muna po thingtlanga te khopuya te om tunai nomna hotel bulvela hian nangmani tan in pele tranpui theitu Christian kanjon mu sak thei chewa khoi muna po tranpui tur chewi nain in pe renga chu tiang po chu thleng thin tin a soi ko hran then khatte pe chu Afghan sung ko lo thleng thar ten hian inzom na an nei to thu soya ral tlante tan hian ko hran hian omna in nget an pek sak thei be seina nei thu soi bok Dr Kandia chuan home office ho tu te hena ko hran ho ten he tiang thili chu kum sang hi chuang an lo ti to thu ril bokani Dr Kandia chuan liam to le tranpui ngai te ngai tu le enkol hi chu kan thi sen zungza ma hian a betlatani ti thu soi bok Dr Kandia chuan UK a Afghan ral tlan ho te tranpuya welcome charges network te nena tho ho na ya ral tlan te ngai thalawa thopa chomdo zel turin ko hran ho te afuyani Pakistan sipai ayo te narukin Myanmar antlo Pakistan sipai hnuaya high level palai te chuan September ni khata tangani nga chung kha narukin Myanmar antlo Pakistan hian Myanmar sipai sarkar nena inzomna thasiam turin arukin mala ni soinia palai te hian Myanmar Defence Force su aircraft sian that enkol le naval munition chungchanga thopuya ansom ni nan talang Myanmar Air Force hian Pakistan ramarem khom China siam FF-17Z an mangani TJF-17 hi Pakistan Aeronautical Complex le China a Chengdu Aerospace Corporation ten an siamania Pakistana Karachi a Myanmar police officer te chuan chilpu bomsu dan training an nei mek ni in report hen khat chuan an ta langbok UN General Assembly ram IO2 ni anin chu don tun thatopa United Nations General Assembly nei tura Burma sipai sarkar le sipai ten an pai thlak tak mi pui than sarkar IO te chu an ram IO2 ni anin chu don sipai sarkar le parliament member pai thlak ten democracy sarkar IO tura an din thar National Unity Government NUG chuan UN General Assembly a an ram IO tur hi hranin ruat ve ve a ma se khoilam zo khian nge an ram IO ni don ti ero hriat chian alani lo UN a Myanmar ram IO tu tan NUG chuan chawmo tuna an thopa ani hi February ni khata Burma sipai ten sarkar thuneina an he chu ma khan Myanmar UN ambassador alo ni towa sipai sarkar du lo na lan tira an ramanor hoi hot po kha a thlop thu langsar takina soini hei wangian sipai sarkar zon thlakin aya kumsom ni parukmi ong thurein an ruatani naw ti tlak dule du lo in khinna naw ti tlak dule du lo chungchanga Democrats le Republicans te anin hialna sa hle tunla hian US a Democrats te
Afghanistan boina chau ni lo nau ti tlak dan an kalpui chho me ka wangin dem na antong na sa hle Democrats chuan Texas abortion law heartbeat act awangin Biden administration ta hian Department of Justice kaltlangin Texas Republican Governor omna an king me kani karma sani laini tang to khan Supreme Court in Texas heartbeat act khi manaphal saktoa mei chein nawa pai kar nga tlin to nu no sen lungphur hria thei to nu chuan anu nun nei na tur do na wanga ti tlak ngai anga ani ngot lo chuan Texas dan chuan naw ma ni du thua ti tlak a phal lo ani Biden admin in answer Attorney General Merrick Garland chuan Texas heartbeat act khian unconstitutional mei chia te dikna chanvo naw ti tlak du tu le du lo tu te dikna apal jam sakani ati abortion right advocates te hian Roe versus Wade sangka zako somriat chawatang khan mei chia ten naw ti tlak an phal sak to na chu apal jamani an tibok atoi zong in lo soita ila America a hian rights freedom an nei zaw hlea Texas Governor Greg Abbott Republicans le sakhomi tak chuan pathian thuang zong in han ngai tu ta ila naw ti tlak hi tual thana chi khatani tin heartbeat law atlang zarna soi chuak nge nge ni hei hi Democrats Biden ale Vice President Kamala Harris te chuan mei chadikna chanvo ra be sakna ni tin Republican te chuan pu le tani Texas heartbeat law ang hi America state sang Republican governor te omna manani theinan malak chho me kania mun then khata phei chuan Christian dik takle Christian suaklan na ni anti hielbok Democrats lamin chuan lam an siam le pakhata chuan mei chapong chul to kin fa lo pai pal theya chutiang thila chuan apoi mo ani tin tran khoa mase Texas governor Abbott chuan mei chia ten pong sualemo thil danga wanga nawan lo pai pal ani poin mei chin kar nga tanga ka ruklai naw lo pai to chuan an taksa danglam na thina hetiang an naw pai ti tlaki kan dan siamia na khaptel lo ti na soi ve thung state dang conservative legal groups te chuan Biden a hian Texas heartbeat act chu politics beilet na na mangani anti ve thung DOJ chuan Texas governor Abbott federal court an khin na hi akim changin ata lang lo Republicans te chuan Joe Biden an America COVID-19 an boi pui rei to em awangin na tho tur nei mi zaya tam chhor tu te chu COVID vaccine an lak tir vek lo poin kartin test nei tir zia turin thua pe hialani Biden a ero chuan mi makta do engmo zat vaccine la du lo anoma wangin ramina tor thua soi ve thung ma se Republican National Congress ami lawmakers le Republican governor then khate chuan unconstitutional and un-American tiin athu chu an hol saka hei hi khin le tan tumbani ole khati jongkha international politics kanon puan theide chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me